ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯤꯡꯕꯤꯔꯤ ꯄꯨꯅꯄꯨ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯃꯨꯛꯆꯔꯤ ꯍꯤꯡꯕꯤꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯅꯄꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯗꯦꯠ 7, 2023ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯁ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DGP ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯆꯦꯝꯕꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔ ꯑꯍꯟꯊꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯍꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔ ꯑꯍꯟꯊꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯅꯔꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔ ꯍꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯗꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯁꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ FIR ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ FIR 3,900 ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯔꯦꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇꯨꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ FIR ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯩ FIR ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤ ꯐꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅ इन्वेस्टिगेट तौगनी अदगी इन्वेस्टिगेटिव टीम क्या लेनी कोनी कराय फंगनी करम केस पागनी हबदो हजिकी स्टेटस रिपोर्ट सिदा मरक चुना पिबी अदु पारब मतुंग अदगी केसेस द खना रिपो पार्टी सिंग सिगी डेवलप तौबा सबमिशन में खरा तारगा असी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना पॉइंट ना अपनी member ahumna saba judicial committee ma semgre member ahumna saba judicial committee si retired high court justice ahum khakna tawdabani si manung stage da ki retired high court justice ki tamital akoi gi side gi suggestion da koina suggest tawjakiba mingni mana lit tawrani aduga atopa retired high court justice ani Justice Salini Joshi amsung Justice Asamenan makoi ahum jinani judicial committee se kana complete oidini moi hum se tarwa form torini ado yamna makoi gi scope se judicial committee sigi mon tawdo si investigation su yengani adigi main on relief rehabilitation adigi compensation adigi अखोगी रेमेडियल मेजर्स में हम सजेस्ट तौबनी बा कोर्ट ता अखोई सी मखोइना नसागी येंगदुरी बसी मरुइना अखोगी CBI दे सिनबा केस तो मदुइ दो प्रोप तो अदु हाबेट सुपरवाइज तौरगा लेतोइने दुगा मखोगी इंडिपेंडेंट ओइबा रिपोर्ट मा सुप्रीम कोर्ट पीदोइने नसागी CBI ना ममांगी हियरिंग दा CBI दे केस खरा सिनजखरे ना हाबदो अदुगी मैम दु येंगदु अखोगी इंडिपेंडेंट ओइना अखोगी रिटायर्ड IPS ऑफिसर मा मिस्टर दत्तात्रेय जी आमना reputed kanoni IPS officer decorated amna experience leaba adana manasu magi supervision makada nga sagi CBI na toba probe adigi investigating agencies me na tawdoriba kanose probe se si sumana supervise tawni da magi su separate ba report ma supreme court submit tawni ba adana sagi committee se Sina CBI si kino to bodra habi dinate CBI na tongan sa gani committee na apagi overall supervision yeng bai tare maruwe na committee form tawri si apagi lebaki lenga apagi samvidhan adigi rule of law and order stage ta apagi praja gi thajabase asi kitang ko isu anjalak pa yana ban asi confidence building measure gumbane ba adai da ngasagi CBI na paikali investigation cases pe ando ado kitang supervise tawba adagi main focus ti rehabilitation adagi relief ki matang adagi compensation ki matang sida main ona focus tawni ba ado siga loina ne sai CBI de case kara sinagre adagi removal case kara tudi state na adum investigation sa daga ni ba CBI gi si apoi gi mapan gi lam dagi
deputy superintendent of police ki rank ki tadana akoi manga kaugani ba deputation da aduga CBI mui manga sina tawga jigi ke akam na case khara do nandi 11 ni adai akoi gi side gi amaga point out tawraga try to issue ki bine ba try to housing machine hingal pe ya habati akoi state ki DGP ngasi hearing da supreme court na assist tawno ba kau ki do mana su maruina jigi cases CBI ti sina do update tawga ki rakini ba okay aduna CBI ki habati sigi officer deputy superintendent police ki rank ki tada ba officer manga sina tawga CBI ki case me amdo ni jelaga investigate tawdo ne ba okay aduga side by side ta ngasagi state ki side ki su lehuriba FIR meam do adu do ngasagi state na special investigation team SIT infinite hoy form tawe ba form tawga court na si status report pi ba adena supreme court na maramal kitang changes tawe haibadi ngasagi SIT infinite hoy do adeda SIT amamam da inspector ki rank tagi mapan tagi police officer amam yawan kani ba acha asi confidence building measure ni haibadi yamna impartial oina balance oina investigation sathai haibado praja da su gudna bane ba mane to sigi 42 SIT se ngasagi DIG ki rank ta laiba police officer taruk na loi supervise tawbi ba si akoi manipur khatagi nate batai me andagi sigi DIG lakoi ba officer sing se si mapan degi okay mapan degi to ba sini ba jiglai se CBI na case kara investigate tawba adegi state police na investigate tawba adu overall supervision ni ngasagi mapan degi lakpa DIG ki rank officer na oiga tawba okay makoi sigi matakta lai sina ngasagi retired IPS officer amna sigi agency me amjina probe tawri se sima supervise tawri yanga ba gi independent of separate report super report submit tawni okay Noina nasa CBI ni investigate tawri do adugi duga ngasagi rehabilitation rehab compensation adu related mi amama displaced tawro mi amgi affected or mi amgi victim ki khangde amama khangde adugi mi amduna ngasagi judicial committee jase retired judges ahumna form tawdo moina mu yenga moi su report ama super report submit tawni ba sini ngasi super report ta aduga ngasi gi hearing stage da ai wa khandari amaru oiba kenoma haibadi opposite side tagi moigi yamna kanba akogi submission argument am tawi haibadi trial si manipur gi wang wada putho haibadi okay amadu except makui natna yauri party miam loi object tawi acha practically impossible neba aduda London Solicitor General na yam phasaba point am haibadi sina takpadi no na jigi investigation je suloi loi haibani okay papanda puthoki targati witness na karai de examine tawni karai de case tharuni have impossible ne ba 6500 cases to mapane transfer to karam bas state chalga taw do ne ba mane yam ro ba no adugi underlying mogi motive hai tare ne adu London Solicitor General ne amana phara court submit taw ba impossible ne na aduga apai meti gi site gi global meti foundation world meti council meti tribe union ko represent tar ba senior moi senior sing su object taw ba cd suya yaro na adu court na su ba si suya outright reject taw ba trial manager state ki mapane transfer taw hai badi state ki police to demoralize taw ne ba state police ta thaja belai ti hai do ade moi na di akara lawe ba opposite party na state police thaja de moi na phana law so supreme court na di sab balance overview du yenga lawra state police ta dum investigation thamne aduga miam da thaja be thamna ba na mapan dagi DIG rank officer pusala kadori CBI ge officer pusala kadori adu investigation ya free fair balance of investigation oi do ne ba madu de koi thaja de habe aro ba adu sini maroi ba gasi taw jadu loina ngasi da koi gi side tagi point ahum pukhale boina point ahum pukhat se ahamada koi manipur da je prajamyam haraga manipur loina makini ko maitei khatgi haje banate pot chai chana thangna ba pusalei ba highway nunge block to ba adagi jiribam lomda gari chelak ko kholak pada lalago sinna meno na maru na kugi lalago ne haise asi aina hajin banate newspaper reporting adagi official government reporter loi le rabne gari si mete na thoradi dum thato khrani thato ko tawrani adwa non mete na thoraga di extortion tawe se clear cut undisputed fact ne ba sigi se pukhale pe na si okay praja gi wari ba se tang handan gi hai targa di
adagi praja gi mafam ama changbe ade as buffer zone ni kind unofficial ba pangai hajan bado adugi si changna mi sum changna da ta raga di trust se sum manga do ne ba si mem si taw dana ba na de nga sagi praja gi pochai sing cha thang mem do awa ba do ko na ba maman he ta tang hingale businessman kamusina adagi businessman masa maksu magi keno porok bado pochai porok bado moi da awa ba mo re ba si me am se ko ko da ta si ko na point se ta tham gi ba pe me te gi side gi represent tori ko kil nyam sina habidi blockade se lokthok ta taragadi free and fair movement of vehicle se taw ta taragadi awa ba se henjan gani na madai da clear cut na lane solicitor general na hai blockade ki koi hai si koi blockade si sa hai ki si national council sanjay r hegre koi meti tribe union to represent tori ba senior council Mr. Jati Gupta koi global meti foundation ko represent tori ba aduga koi ki meti ki wena hagada koi ki senior council sapam biswajit meti ma sama su global meti foundation dum represent taw jani ba so kilomoina koi home si hai koi su dum hai pala bhai ba tam da blockade ki issue sina court ki mapam da koi clear comment tham gre ba ada lane solicitor na hai blockade si lokthu hai si specific karai da direction pirga haibiri nona ban hai si sarkar ki side gi di clear ka dum honei lokhui amung tham lokhui thol aduna clear hai ga ta di kuki side ta hai ba okay we militants kuki mob hai ta re kuki militants me amna moina support ta block to holi ne ba aduna moida direct hai ona open court hai ado apuna sum hai si obvious am oi hai ri se kana na block to ri no je jam phasana palle national highway number 2 kangpokpi power saliba adagi jiriba logi asam long power sakiba ani se pallaga ne ona su pressure put away to si point se haide masi central government su yeng se actually yeng ngani dum state government si yeng ngani dum adu court ki mamang da si ki point si ma thamo gi kana ba ha si praja gi awa do kok turi bane ba irang se lambi the free and flow movement later irang su phada ga do ne ba lambi thingelaga di police security personnel me mafam chapangam tre paramilitary forces adigi Indian army mafam chana yogong amtre lambi thingsin ta ga ni de malu na koi more gi thingi ba point su akoi keno koi na additional affidavit file to ngasi matam lai gi de malu na ngasi FIR ga investigation gi keno issue le focus karo to hearing ni ngasi gi se more gi blockade se koi puthokani akoi additional affidavit da newspaper reporting official keno loi piraga lai ramne ba techno political na sanglan be adrimni na more town na se yamna strategic koi ba town ne ba haibadi border town ne infiltration illegal immigration weapons illegally manipura pusalakpa ade lalolo chathok chasin tawba meam si matude loi tor ko ne ba sigi se senabasi koi border security forces adagi asam rakal yam senabiri adu senana asai na no makhata da 718 illegal immigrants fari ne adu phaba meam du yengo ba aduna state ki education security forces thar je maram adu gi ne ba adu to sunate na ngarana report tawi more da lemu ba koi maite gi abandoned houses sing adu da nate non maite mi amam so moina thagat pa thugai ba kogai ba myam tawri do masi thingna bane adu bu masi thingna basi tawru bada akoi gi la na pawm samdo ga kuki mo ma create to halle adu ga block tawra thami ngasi bu thami adu state ki side gi di by any means ta more da state additional security force tha da ba yade karigno da masi irang horopham oire adu masi irang horopham oiramina masi ge mu hena amena chaw irang side da sapu pira kadra habi keno do state government ki side gi di action do lauri bane ba si se adu ye khai ba pi be ba ne sigi point si jo koi thamme additional ki da ngasi bu adu bo matam nei be point la pro ko leitre adu ga masi ga loina na point amana ngasa nahan torbun bangla gi mahoi gi strategy do masi learned solicitor general su ya ki ba koi ngasi sip akoi additional affidavit su yawi kusu ko le pina okay akoi just one day before hearing ba eklai ba supreme court one day before se irang khra ma chaw ma puthoni moina do victim card se play taw do ne ba do mane yamna obvious oiba point ne ba haibadi state ki sericulture department ni lamdu dei de mass burial tawni haibasti propagation natna kai ori ge ba mane ado wasi si point se ko ne su hai moina su hai moi burial tawna ba dead body lobo ngam tre khotre na mamang da supreme court of observe tor lai gre akoi gi saite su hai re haibadi body do Indian citizen la natabra haibadu identify tawduna tawba yaro compensation su piyo ye compensation pi badu di
Indian citizen ni pido se Burmese citizen ke pido no India government na Manipur state government ke pido no madu tawdana mai damakta tawrabra haiba se ko singna da bangam deba ado si myam se lai bana ngasai point to katro matamda lane solicitor general ne si point haireba e just one day before any Supreme Court hearing nahi matamda suko be irang ma ekta thoi se masi chingna da bangam de okay sida to koi gyan tai court so gyan tai Solicitor General na so khoi mapan gi foreigner sing yawe na ado mamang hearing da su yam clear at sida de undisputed oil gum bane how da dum khange ba hoi adigi mi sirga ta lai du yam yame ado lubadi akoi gi rims jenims ta lai badi fazana thami identify dum tawgani okay government ki side gi tawga adubu akoi gi moina block torga 45 tor lai graba chuchanpur gumba kino gumba lai ri betudi kana na identify taw do no adu so identify taw bom change ba chame ado tumina khumjan gi ta gadi khoi gi mai tai su me am missing am hoju mang ba phang dri ba am lai ne ba lai adu su pero taw do ne identify dead body lai hai adu su verify taw do ne ba adu verification ji am dargar ne ba okay sini adu ga yamna akoi gi positive development hai targadi ngasi si FIR ga investigation gi matang da oiba focus oiba hearing oibana akoi ri maitegi side gi koi suspension of operation gi matang da submission argument se koi thopa hose okay Supreme Court na sigi issue si de ngasi ta de aduna matang chapam da ta si matang hearing da na hierarchy ba ado yadav dagi matang su siga interconnected oiba issue me amse illegal immigrants, poppy cultivation, drug business, weapons business, ma'am, lang corruption ba, reserve forest adu ma'am, su siga yaktin na marili niya ba. Current violence say, masi underlying cause that one of the factor is su. Hai badi kuso kulai ma'am si su militants ma'am si na para ka lai ma'am si nahan report ka yaw re ke mani da di sulai le rendre na. Adu hausi ti kamay to ni khangde. okay su militancy cam lagi court ke hai basima adagi moi ki weapons cam surrender tor lai ke hai basima si verify taw me am sangi si apne day one hearing lagi koi lawar ga lai si okay argument se koi submission se si puthok piu na high court na sudum high masi puthokam thoi na hauji pok tadi akoi gi government ki side tagi hai bidi central government akoi represent to biriba and solicitor general nadi there are so many things that we don't want to disclose and that can be disclosed haraga samlak na dai thame to ai wakhanadi ajabalai mathang hearing dadi Supreme Court ki matang hearing le pira le ngasi evening da ngasi ta ko order do upload tor ko tam mathang hearing date se khangani ba okay ado mathang gi hearing study sigi issue se su haiba issue se masi madi fazana lokal laga tar ni hai sai thajaba lai ba yam fara akoi gi side gi full effort pirka tawani habidi submission se akoi gi FIR investigation china accountability ne ba kana da soi kana na tawi kana tong de ha khangna ba ado Manipur tha humena sai se nemthan gi hai tar ga di khuju kulai myam do pai ri ba myam do la lo sing do su militants khangde miscreants myam khangde desam to bom daga lai ba chame khuju kulai je control tor kan de violence tok to ne ba si ne ba me no je je kwai de maru oi ba di su militants moi se panabi na ba lai tram ne ching da ji kana lai ge ne state forces chang thingi block tor thami aduna makoi si panabi na ba lai te adu panabi na ba lai te ha tar so kugi Indian army ke kemi amdi deploy tawri dina adu ga ngasagi su gi matang se di government ka kino soi tawlam dina government na ngasagi number of cadres number of weapons pe amdo koi na le rangani ba si me am se accountability ma lai te ba yaroi ba okay si gi keno se noi kamna matam da ni party na ta matha da blank fire tor kamna ba na te ba na kana ni kamna ri ne ba mana sang on jala ga state security forces में हमगा नुंती कामना रिसिबु state security forces ना चिंग दस बुका काबले हितरन chame अदुना कामना रि बसी कुजुखला इ पाइबा इ ग्रुप नि कामना रि नेबा कोई तमलोम दगी मरोइ ने कामना रि state security forces गातने बा आइन हाइज न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग द नि को chame अदि विलेज volunteers defender में हम यावरे एनु द state की security personnel में हमसी मसिंग हेना लेतबना aduna sigi mena da na hari di violence ana control to so ya ro violence control to hai tar gadi kuki militants
adagi foreign based militant myam su yaw rese koi kenoni chingnaba leirabani adagi khabar pauta yam yaw khrabani adagi miscreants myam na adagi village volunteers myam na masa masa gi election kan thangde am khudi sinari myam se si myam se hana disam tawdragadi violence si manipur da taptharak pa se asi wan thokani to sigi point ne koina honorable supreme court ta hajan hajarim se okay main ko se tabiyu main ko se tadragadi masigi solution se manipur gi peace ka keno korpase dise manipur da naun hajan naun korpase wa ga ne solution je leitringe di main noiba ko se si address tawdringe di yaro ya sineba aduga asi hearing da amaga hai thambiyo sa koi sai tegi aro de ni koi thamjari samnabati thamme hoi thambiyo akoi ni stage da delhi da akoi pham ko da targa application ama mu file taw ade asom site sine ba yam file taw se application ma additional affidavit file tarkani photo hapsa lakani manipulated oidura khamde ama khamde verify taw ba facebook post hapsa lakani newspaper hapsa lakani hak le ta akoi hafta da 2 times sharing 3 times sharing yaw ne ba okay si Delhi da kuni stage da phammaga paga hapsalaga sine heta kena to bana te ba man Manipur da kari da ground ne je kai dauri habisdi Manipur chalaga khangani ba man na ko language ne council na ya fazana sai thame Manipur gi situation di khangai ta gari ai one day ta invite to jage Manipur da la piyo to Manipur gi situation che kamai lege da no ya ta gyan ta gani sidai da koina chi da ko ta submission ta da suggestion pi dina tawri mem se si mem sidi newspaper report social media report adagi fake propaganda mem false narrative mem sidai da ne mix up taro confusion da puthok pa ngak oi duni ba tawri mem se ko ba aduna asing ba si khangi hai ta gadi mafam da jat ta am the mafam da lai ri ba mem do unara kan da khanga do ata aduna akoi wakal da sunga sagi judicial committee me sem privacy masibu form tawri ba akoi honorable justices retired ahumsi yamna maming leraba yamna credible horba adagi yamna experience adagi unbiased yamna balance hoiba keno atene ko thengnase ki bida aduna mari sumba asing ba madi soidan thulakani habse abi thajaba lei adam matangi hearing da kasai ko na thamjagre point me amsi supreme court mamang ta thamaga kai makha tan kai ta kai ti matangi hearing da ana yam khamina res okay thaga sir sir have you sir kai masai hearing da Prashant Bhushan na koi gi looting of arms adugi matang da palakhi aduda phakai da koi gi council koi gi senior council me am respond to high risk su gi matang ni addition to what my brother has said su gi matang ni high risk su da kari haine lege da so se guns ki so se amana moi ki side ki kano pi amana government lege okay looting of arms se moina project tawge taw excuse ne akoina counter taw kuma tanda adu matang gi judges idea akogi on supreme court gi judges me amse kitang step back taroga sidi ta da yaro ye hen taroga okay looting hai se wai hai na looting se basically akoi do loima focus taw ne ba ada akoi se looting se akoi on thoga looting taw ri sidi moina sodo moida leimna sodo hangdoga moina loot taw ne thamjai sigi wasik looting hai se namdra mun budu looting ne ba mane so hangdo law budu looting nati natte wali se Sujampur da koi gun army te gi pulap changa ga video footage lai du di pulap law gi ba ki adu da loi na ma keno ne ba ato hai sidi yam na bias ba one sided narrative ne sai pan ki ba gun army te gi furan ri ba myam gun shop te furan ri myam da hai de su militants ato yam ba gi kuju bulai myam di kai mang khage ba mane so do koi gi ama haina ba play dene chakung gi sosi pujari da pi targa di adu mangal ma chakla ma loi cha kitab ne adu mak ne ba tawise hoi ada maka taba matang hearing da kamina resi akoi yam positive point di lai supreme court na yam appreciate tawraga tabi gani na issue sigi matang da okay kai gino da ngasai FIR gi matang investigation gi matang da yam na balance hoiba order ma ngasi evening ko tadi upload to birani okay adu aina balance hoiba kino da tawbani na sigi ngasagi main cause of Manipur crisis se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯦꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯅꯥ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔ ꯑꯍꯟꯊꯦꯝ ꯍꯦꯅꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔ ꯑꯍꯟꯊꯦꯝ ꯔꯣꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯀꯌా ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯁꯔ ꯑꯅꯤꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯩꯅꯥ ꯇꯤꯚꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ